Kuqhubekile ke kutekwa kwendzaba yaThabani Nkomonye lapho soloko kufuneka wona emaqiniso ukuthi engabe Thabani Nkomonye wafa kanjani. Namuhla kubuyiswe ifakazi bekuqala lo ngumake wemufi Siphiwe Fortunate Mkhabela. Lapho make Mkhabela achazile ukuthi mhla tingu-19 enyangeni yeNkhwenkhweti waya ke emoshali yaseDupes ngenhloso yekuyawujuba wona ke ema-dreadlocks emufi. Make Mkhabela uthela kubona ukuthi buso baThabani bese bushintshile njengoba bese kude ke emehlo uthi wakhanza sekakhishiwe ke emoshali sekabekwe ngaphandle kusimende. Make Mkhabela uthi bekangahambi yedvana kepha ke abehamba nalamanye ke malunga emndeni lamabili. Uthi wasonzela ke umbuka Dvutane lapho wafike wathuka kakhulu wate wamemeta wathi aphi emehlo emfanakhe. Uthi lapho kumele kube nemehlo khona bekukadze kubovu kufocokile bese ke lapha ke emaceleni bekukadze kuphuma lokumhloshana langati naye ukuthi yini. Mkhabela uchazile ukuthi ke eDupes basitwa ke emotionary attendant lo wathi ke libito lakhe ngumqondisi lo waveta ukuthi lesithumbu side vele emehlo. Emoshali yaseDupes kuthiwa ke mqondisi waze waveta nembono wakhe wathi ngeexperience yakhe yokusebenza khona ke emoshali lolu hlobo lwetithumbu leti kanjena kuyenteka emehlo achume kepha ke kuye ngekubola kwato. Kuthiwa ke mqondisi wakubeka kwabasobala futhi ukuthi noma kungathiwa akafakaze angakwenda lokho njengoba naye ubonile ukuthi isithumbu besikade side ke emehlo. Lokunye ke lokuvetwe ngumake Mkhabela ukuthi ke umlomo wokade ulimele futhi ke ungavaleki. Umshushisi ubutema ke Mkhabela ukuthi wakhona yini kuthatha ke tithombe temufi eDupes lapho khona make Mkhabela aphendulile ukuthi akatange ke akhone kukwenda lokho njengoba ke mqondisi waseDupes wala wathi ke bangamxosha emsebentini akukavumeleki kuthatha dona ke tithombe. Make Mkhabela uvetile ukuthi ngekubona kwakhe kukhona lento lengumshikashika ngekushona kwaThabani njengoba uthi ngelilanga lekuqala le-inquest yaThabani uthi yena wamshayela ngozisi waseDupes afuna kumatisa ukuthi kungendeka naye agcina adzingekile ukuthi ayofakaza kepha imphendvulo layitfola yathi lebuya kuye ke mqondisi yathi emaphoyisa sekakhulumile naye futhi yena uyamangala ukuthi nenombolo yakhe uyithathaphi. Kuthiwa ke mqondisi wathi akayithanzi futhi ke indlela lafike amkhulumisa ngayo emaphoyisa futhi yena so uyasaba ngoba lento le ingasuke imxoshise nasemsebentini. Make Mkhabela ubese ke uyaveta nekuthi kwendiwa yona ke ipostmortem esibhedlela kanti ke nayendiwa le postmortem umndeni wakhishelwa ngaphandle nalelinye ke liphoyisa futhi ke emva kokuba ke dokotela sekalendile ke licaningo abatange ke babavumele ukuthi baphindze bawubone ke umtimba kepha ke batshelwa ukuthi lowo mtimba loyo sotawuthathwa baseDupes. Make Mkhabela nakabutwa ke ngummeli wemndeni Tsotsi Mabila ngesithombe sepostmortem sebuso. Make Mkhabela uvetile ukuthi ke kulesithombe salobuso kubukeka kungathi bekakade ke ashaywa futhi ke noma ke nekubola kwemtimba akubonakali. Ummeli Tsotsi Mabila ubute make ukuthi kulamalanga lasihlanu kusukela kumhla ka14 kuya ku19 nakabuka kude yini lebe kungendiwa kulomtimba. Lapho khona make avumile ukuthi kukhona lebe kungendiwa kulomtimba waphenze waveta nekokuthi angakuphika futhi ukuthi kulimala kwalomufi kubangelwa ngiyo ke ingoti yemoto. Coroner Senior Magistrate Nonhlanhla Dlamini ubese ke uyayigucisa yona ke inkantolo kanti ke kusasa kutekwa kwalendzaba kuyachubeka njengoba ke kusasa kubheke ukuthi ke kufakaze ebhodi waseDupes kanye ke nemajaha aseludzeludze lekuthiwa ke ashayiswa ngumufi ngemotolo. Etindzabeni yeMaswati Channel nginginonhlanhla Thwala ngisekolishi lemaphoyisa asejele kuMathapha.